Ay, anya man dagita ginatgatang mon Marsaw. Nagaduman na nanat-natang. Kadi pala naibus dagitay natang ijerep. Ay kat maibus to Mabiit la maibus dagita uy. Tra amumbat nga sulat sidak dagita natang. Natang amin na nakarga jerep. Natang kan prutas. Awampay karni mo tagatangan. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mau. Amumbat ajak agsin sida ti kakasta. Ta ajak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo lati bagiti karne. Agsida ka mo tauray sagpaminsan lang. Agsida akmay. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakil na. Kita ket ubing tilangak. No idilig tirupan di tirupak ket kasla manang ka itikin si atawan. Kasla anak nakpay kidin Ha, agraramang ka maalaklakayan mo't. Feeling mula ang dayta. Ken kita nagpigsaak. Uray senyora kaon ngem kabalak pala ti agtrabaho iti nadagsaen. Ken makaputo takpay iti lima no agbinulan kapay siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpating gamit la iti sao-sao. Arame, di pakakitaan, Marso! Ha? Nalpas kan ang naglabaman ay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pa'y laang. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agun ay. Awan nga minti exercise mo, iso akas na. Di nakla matultulan. Nagpartak ti gungunay kaw. Nasustansya nga may, nagitikan ka na. Kastaw itagaw-gaw. Napartak ti garaw. Na? No nasustansya nga mintikan ka na. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Ala, inkalutunan di inruar ko anatang. Mabisi na kaw. Siyak dito yan. Ay unay ka dagiti adingwanan aya tagiwarada iti basura. Ay adaman mawalisanan. Unay matikas ta panagwalwalis mon manay. Nagbuntog kang agwalis. Sakti masikura na mangkit-kita iti kasta agaraw mo. Ay na aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay sus. Depende dahi tayo ti tao Kastol kag walis. Nan, jag mo na ta. Kastaoy. Kastaoy. Nagpardas na na matabuntog mon manay. Di ka nga nagsiday ti nasustansya. Nagrawot ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgad ka pa Nala, ituloy mo nga rudan tagwalis. Tada paramida ki jay kusina. Marihuanay. Gumatangak pa iti asukar ken kapay. Ay, babiit laang pare Marso. Ay na, unay mo dayto nga uyukan aya. Naggatal ti karabugob ko. Ay. Mabit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkaso pare. Ngam agimbagak mo't laang tanag tumarakong. Ay, sos. Nukas ta nga agsakit ka. Irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram na iti customer mo, iti kastangar aramidam. Agiwaras ka mo iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali ta agag-agasak? Ure pa'y. Ay, diyak pala nga gumatang maray ta delikadaw. Narigat ni maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istor gumatang. Pasensya ka na. Diyak kayat agsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natangkat sa anak amatamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan tibagay. Ay. Sige, mapanakon maray. Gumatang aktumanan dito, nunaimbagan kaan. Tanangam mo't basit ti panagsasaom iti sabali at tao Marso, takababain. Ibagbagadan anak ka-arartika, gapoy tar aramidem, takarugit mo ti pada matao. Liklik-likak laang tagsakay. Apay sika, no adda kaabay mo ama sakit, di mo kit adaywanan. Kayat mao ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, ngam aglablabis ka mo't. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dya, masakit nga raw.
Jakpay kayat ti matay. Sa jak kayat ti agsakay. Ay na, uray ka sa no, ti panaganad mo no talaga tsimpo mo ti tumangad iti barsa nga di mo mabalin alapdan. Oo, depende da iti tao. No amuswam ti bagay, baybay am ngagsakay, talaga amatay ka. Ngam no ammom ataripatuan ti salon at mau, umatid daw ti biag mau. Sige, mapanakaw tanay, aldawan. Sa paek man ti agpasada itatap no makaadua. Nay, kita manan ti panagmanehom Di ka manan agbalin na kaskasirawn. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok kinabuntog ngagmanehaw. Kasano ang makaadua kiti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga roda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan tagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang, nana. May mayat ti kastaw, ita makadanon tayo adagaw si di papanantayaw. Ay, na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isartag mo dito yan, ta bumaba akong. Basta kumpot kayo, nana. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka ngagmaneho itinabuntaw. Kapat! Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas laki maro matikin na kaskasiro yung agmaneho. Ay, dahita te pangkitaam. Nakabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabaho. Umubing ngamin teriknak. Isa pumarpartak mo titigtig na ikaw. Delikado tararamidan nyo tatang. Makapadanag kayo ma. Ay na, veteranon a driver to'y amam. Tesa anak kaw. Awan tirumbang nga pagdanagam. Tatang. Kita mato'y kudil ko Kasla kudil tagtawon lang ti 40. Super healthy ngamin amin ngay papaunag kao. Dayja iti mang papaubing kanyak. Tay kunada nga runain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Jaktay ngamin kayat ti matay anak kao. Isungag papaubing nga. Dagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Kanayon ti panag-ersisyaw. Ado nga rin ti mangibagbaga kasla inauna kanunin na ngamda kayo. Dahi tangarot kahit naimbag nga rin. Dahi baga kasla nanang kun jay inam anak kaw. Ay, no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawan ng tinabat-bati apa nagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit di timangan iti kayat ko akanon Agpada ta iti kapanunutan, marihuaneng. No talaga, tsimpo mo ti maustal, tsimpo mo na talaga. Un nga ron. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen Gano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na anaimbag ti salunat na, umatidog ti biag na. Malapdam nga rod, no talaga akad dang maun. Nga rod makapasuron nga rod day nga asawak. Agpapaubing. Pasikat pay. Ipasikat na napig sa kanulat na nga uray lakayan. Mangibabain day alakay. Agbras ka mamatmanay. Ikan samot agbrabrasan. Yelo tangipon maon. Kahit agbabrasak mat, inaldaw agbrasak. Kasto talaga ti kolor to yung ipang ko. Yellowish. Wala nga once adilang ti panagbrabras mau. Ti panagbras ket tunggal malpasamangan. Kita am kanyak. Agbrasa kitag sapa. No oras ti merienda. Pangal daw. Inton oras manen ti merienda. Ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mat. Mangirarit ka mat iti toothpaste. Kasta ti husto apa nagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y agdigaw si Timay sa ngal daw. Si Kangay, manmano kang agdigaw.
Saan ka man nagdaldalos iti bagay? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siya nga asawam dilawam. Ibagbagak laeng ti aramidem. No kayat mo ti agbyag iti napaot, ay wanam ti bagay. Dalusa makanayaw. Pati nagtakukom, di mo amo adalusan. Nagningisit dahil. Kita man to'y kukaw, nagdalaos. Ay na, mansa, tibulong da ito'y naimansa dito'y kukuk. Kat no naman saanan, di mo dalusanan. Bay-bay amaw, nakasta. Kanun gayam. Ag sinataman pa lang iti pagidaan. Kalablabat ay ulos kan pungan kaw. Ah, Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulos kan pungan kaw. Tadi mo pa'y malabaan ti ulos kan pungan mau. kahit malablabaan mo ta kanayon dagijay. Kanayon nga. Maminsan mo't lay ti makalawas alabaam. Sakit every other day alabaa. Oh, jak amukang ka. No makisina kay ti pagidaan, ayos lang kanya. Awan na sakit bakrang ko. Kay kayat ko kede pay ah. Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay na, nasapsapa nga agririing dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang iti baginan niya, nanang. Naanad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay wana, saan pa'y ngagpuypuyat dayjay ah. Adda oras asursurotan na apan naturog. Mayat mat kititikas jay ananang, tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabos mat. Karugay na pa'y dataon. Tako na mala na sino akadalusan ang nagsasaaw. Hagasam ta minuminuton sa mga alkohol. Ang uray na anad kadagiti ipapaunag na no saan mo ta naanad ngagmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw aki amayo. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat ta ngagmaneho. Matuukan ka no ngamin no nabuntog ti panagpataray na. Kat di kay mauma amang bagbagaan nanang. Palagipan nyo lata. Uman, madam. Aligrado. Iti sentraw. Ne, apay akas di ti panagsaon ni Marso iti cellphone na. Ay, Kasla ipitan na ti busis na. sige, madam. Agyan mo na. Bye. Oy Marsaw, apay akas tatabusis mo. Kasla may ipipit. Apay aya. Tilaman manlaw mo mat. Siyempre, no umubing ti rupa, masapol asumurot ti boses. Naa, kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiros. Arkilaan nakanaw, kay tulod ko ijay kabangibang a barangay. Asino ang madam dayjay ngay. Apay nga mo na tinumber mo. Ay na, nabayagan a pasahiros ko na jay. Nabayagan ngagpatpatulod kanya. Ay, di ka gar-aramid Marsaw. Saan nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapol ka mutan iti adayo nga ubing ngam siya. Ay, agtanang ka. Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na, tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan. Jakpay kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaisuna na pigsaakpay. Sanak ngagsaksakay. Namatayak iti disgrasya. Ay, saanan. Ay na, nagalong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa yan na disgrasya apulaos. Alakit dahin, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon. Saklaang tinagbiyahe. Apay aya apilitan nak Marsaw. Jakpay ngarod kayak ti matay. Apay aya apilitan nakamatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, da kayo man ti arkila ka pagluganan. Itulod dak iji ilay ta adasarakag. Ay, katubad ah. Saan mo tasyak ti nakapila? Sana balay, tempakadak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta, mabiitak ang makasangpet no da kayo ti pagluganak. Ay, kituwan ang baraw.
Siyak pa'y matikunam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan na nagpartak ti pa nagpataray mo iti tricycle. Ay kit agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mo. Talaga kida siguda kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisiara ka na yung nagpataray ka. Ay si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siyak ti kanayon nga arkilaen dagitay kanayon nga dardaras. Nang runa dagitay maladawan iti trabaho na. Uno tay adasamsambutan na. Siyak ti ayaban da nga arkilaen no kwa. Diyak amukan ka. Natangken ti ulong. Inka man kindi agidadang iti pagdigos ko tali. Natapo kanakmanan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Ne, apay akong di basa kay ti Jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na uti agbasa-basa iti Jariyaw. Ta ma-exercise ti utag. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapay nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. San lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita ket napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing matamom nga ramidan. Kasla da pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manen ako nak. May salaang tirasong no apay nga papaubingak. Ken no apay nga aywanak ti salon at kau. Jak kayat tagsakay, jak pa'y kayat ti matay. Nawatam. Esas, apay adi nakrineeng. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan may idya pasayros ka. Nay, alas 8. Gait, ape amok nga rodaya no ada biyahe mita. Sige nga, agdi ko sakbait agrubat akon. Sa bagay, napartak ti gargaraw ka. Mabitla na ita. Kaya na ita. Ala, itimplan ako ni ti kapek ta. Igupak no malpasak ng digos. Bakit mabiitak lang ang digos. Masapo na sambutak di pasayros ka. Tagalan ti amangtad ititip na day. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron no ikaw. O, bertikak manlangan ngaw rekorbaan. Namasaman ka. Nanang, darasan niyo, mapantay wi sa ospital. Ay naday to yan ti bagbagakit. Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangkan to matulod yamam. Ay na masuro na kamadanagan anak ko. Alakit din, darasan yun. Intay kitaan ni tatang sa ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan Ay na, una yan ti kasta alang ang marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakit? Nairista ropam. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti suga mo. Kat, dagitay dalam. Kas kadakid ni ken pusok ngay. Saan da anaan-anaw? Saan? Ay, agyaman ak. Sanak pa'y gayam anatay. Kunak lano natay akaw. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Akay, kumusta di nakadungpar ko ngay?
Jay la kanulugan na tinadali tatang. Ngam jay tao saan? Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiag. Naanad kayong agpayso itikan ka ninyo, tadiyo kaya tagsakit. Hindi kayo nagananad na nagmaneho. Awan useless ti pa nagday-diet yun nakasta. Uwan nga raw. Uy, amok taon na maminsan. Pag-adalak na ito, yan napasama kanyak. Ang yaman ak Diyos ko, na si Biag akpay. Ngayon na imbaga na kaon, agbiyahe ak kumamanan bakay. Ay sanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay? Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron na. Kan pangalaam ko matigatang mo matiti jeep nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya? Adamot agpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw. Kasjay laangan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Sa nabalay ta exercise kon ti kasjay. Napintas iti salon at ti agbisikleta. Kamakamo ka nga rod Ang amore kasjay ti manehaw maganad kalata. Di ka man na nagbali na kaskasiron. Wain bakit saanin? Promise. Jakpay kayat ti matay. Iso nga agan anadaktaon akanayaon. Para! Papananyaw na. Inak man makichinda. Kaya't siyaon ti makilugan kanyak. Una, tasaanan at tricycle ti man manihong baraw. Kaya't ko ti pwede ka ba pagluganan? Tanabunbuntong basay. Sana kamatay iti nervyos. Ay wain. Jak kayatan ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya nanaimang. May at ti bisikleta ta exercise kumatlaan ay. Ay katuhan na. Mala mapantangarudan. Sige na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog matlaw na marsaw. Ay, pasangat dito'y nana. Narigat tagpidal. Ano sa nyo labasitain? RJ anak ka, ingkaman kitaan ni Uncle mo Basilio ije balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na. Ket inawis na ni ulitag mo itay. Hapay ayan na nang. Ay na inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaaro kano ti barteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Una yan niya, Uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ay awid ni Uncle mo. Saan mo't nga road? Sapay adun sa tisang ilida ijay. Nga rod kasano no makurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kuan Alang na nang tadagasak ni Insan Role. Dua kami amang yawid ka ni Uncle. Ang in-enjoy ak pala. Apay kaya sinukundak matan manang kuwana. Ay na kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakderan iti limpyo. Agtukulan tatumang mo gapot na karo abartek mo. Agawid na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Agsabliak nga rin di balay ti kumpare ka. Di da kakayat ijayan. Takid-kid dayang mo kano ti asawa di kumparay. Sapay kuldi tumpay kanon. Nagpintas nga rin. Kursonadak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na akos na niya.
Nagbayag mo kami na mabalo sa asawa na. Amangan no sikat ti umuna ama ustel iti kastangar aramidam Basilio. Araklatan ti linaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad namin iti na dya pare mo lo. Siya ko mata asawa ni Perlaita. Maturog kakit din. Tilalablabidam. Kasladyak mo nakita ni Basilio ije kalapaw na, Juana. Di na nabaulan tinagaway ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga ruden tinapan nang ipastor iti dingon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day jaka bisat ta, Juana. Sipod pa'y iday kastan taramid na. Imbaga no saan pa'y anarunot di barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. Numakatumpungay iti mangkursunada kenkwana. Sapay umanarem no kasjay anak kainom. Ita alakayan sa kundi aram. Hindi pa'y laku makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang Juana ngay. Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan. Nanang! Nanang! Mapay duna. Ni Uncle Basilio, linugubanda ka no ijay tersena nito net. Karit ka no ngamin akarit. Anya, apay, naginuman na naya. Ay na nabarbartek manin nakarit ka no, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag ko maano'y sulang ti maperwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo matakakabagyan na may ramraman. Imbag atad na nga nawa, tano saan, ang mga nuan yan tinapasamak kini Uncle. Alay ko, jakbat may mulagat ang dagat imatak. Alay ko. Anya nga mintin araramid jo aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka-RJ. Tano saan, ang mga nuan yan tinapasamak kan ni uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan nagiti ng lugob kan kwa na. Imatak. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawi din ng uncle mo. Ngam di nakmadangdanggan. Pasensyakan manang tunik. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y sobil ko. Timbak sa matan. 5 anak sapa yan. Tumakder kayo dito ng kal. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo ni uncle mo. Tama nga nagsubli dagiti ng lugob kan kwa na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni Uncle mo, RJ? Wan nga ron nanang. Diyak mo't makitkita i-gestor nga gininom. Ne, itaman pa'y. Ni Uncle mo day jay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wan nanang. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio? Maulawak. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkal. Lagsagit na tiyalo ko. Kakapsutak. Matayak sa mutin manang Juana. Archi ka anakan. Ay, Mapugsat sa mutin di angas ko. Di yung itulok Uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni Uncle. Sabalin tilangan na. sige anak ko. Tanyati ko na tayo doktor nga, Juana. Matay ka din ni ading ta, Basilio. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana. Manang Uleng. Nasayahan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado kaya langit ti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo, umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan, tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo.
Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayon ti makaamoy ibang kagkuwan. Dapat doa akal din ko. Sagasa kayo ijayan. Ay, kasano nga tatay nuwang ka. Ang may samat na ijay. Paggunwaan yun tulatan ano kwa. Ay, saan ka pa matay, Basilio? Ila ko tayo kay dadagi jadingwan mo tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray dyan wang laang, agbatin dyan dua akal ding. Piman matay nuwang kao. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, may lakon. Kanya nga rod ngay. Basol mo matlaang ha? Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamat alalaki dagi dyan. Bangas kasaba dagi dyan kaanakan. Ha? Kastaya? Ano, tinamiris ko abindot ko. Gapo itinangag ko kalakwada. Apa ba na makarwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatindog pa ti Biag ko. Katrugyak matan ti agbiag analintag. Wow! Nagsayatan no kasta, Uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, tadan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot yaw. Wain ka anakan. Nangibati da pa yung arod iti Biblia. Tapno adda ka no basbasaag. Kitagyaman nak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. RJ, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko. Nga anya na nang? Manipod idi nakarwar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amap-mapan ija istor ni Tonet. Ija'y bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga day tananang? Tanukas jay a Domingo. Saanan nga ija ayan da tatamulo ti papanan na? Ija simbaan ti papanan na? Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwon ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uling. Ni na ngay nga anak mau. Napan ni Jay Sentro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo't Manang Juana. Ayan na. Remormot laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at dada RJ kando na. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, Manang. Idyan tayon nang itindakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad nang itinakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, Juana, agam ang mga usamat ti kabusata. Ay na, dinggumlatan no anya ti ibagana Manang Uling. Panagkunak, nagbalbaliwon anaming pinsan ti kapsata. Aya? Ala, agkidem kayo adwa Manang Uling kan Manang Juana. Nay, apay ngaya pagkidemenda ka may kabagais. Basta agkidem kayo, ta ikararagan kayo. Alan! Ne, apay asinurot nak dito'y kusina Manang Uling. Asino pa'y ngay tikas kasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan.
Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan nga agsasaw. Jak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga iti merienda ko na mga isaganam. Awan. Kung kunaklaang dayjay, tani matuo ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't dita kabsat ta kabagays. Mangas kasaba mo't ting. Kasla jakpat dyan. Ay na, saan man atila ibagbaga manang. Manang uli. Ayan yun nga eh. Nay, agay ayabon. Ay, si kalangan ti mapan. Agawid akong tanawang panaluto niya balay. Magna akong diti kusina. Makamu ka namang sango kang kwana, ah! Dinakpanawan amanang. Manang uling! Ne, di kay pemot nakaluto na nang. Anyat inarami jo ay Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaban ni Uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panaw latan ken kuana. Tamangan nuan niya ti panunutan na. Isu nga agluto akpay laeng ah. Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, Uncle. Unsa ah. Makapaikawa mo't niya, Uncle. Angam kindi, maragsakan ak tanak balbaliwan. Una, nasaysaya atin ti kastangat aramiden na. Ngam ti agbarbar teken aggulgulo. Wala na nang. Mailiklik pa, iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, Uncle. Inak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo ka anakan. Ah? Adun sa ti bisita da ita, Uncle. Tada okasyon ijay. Ay, kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, Uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana bale, mayat kat di, tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaang ti mapan ijay, Uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao, do na. Jak kaya't ngagnanayon ti panagbasol da. Masapol ngagbalbaliw dan. Da kayo nga agiinom, idyan yon ti kasta nga aramid yo. Ken adaman agtatakaw ditoy, agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas dayta. Ken adaman babairo ditoy, agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Ken nadatismusa ditoy. Aday talamang padpadakas, iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mo, ti kasta nga aramid mo, no di mo kaya ti madusa. Hoy! Sumadeng ka man na sumaronita! Mas masagitan na samay! Amok, amanagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka nito'y, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Mo, isasabag! Amok ti ibagbaga. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kaya pala sumardong nita, lugumandakan. Uy, lugumanday na talangay! Agbalbaliw kayon. Madi ti kasta nga aramid yo. May kayo kakado, lugumantay lagang day kalangay. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio, iji balay da tatamulo. Apay, anya man ang tinapasamakin ni Uncle mo, anak ko. Linuguban da ka no. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartek da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangaruda na anak ko. Apay ngamin nga ijay pa'y ti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartek da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon amono niya ti paglugarak. No aginumak,
may sagmakak. Ita nagbalbaliw akon, kastimot latta. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbangan dagiyay at at tao amang lugob kini uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katya, isumliksan tayo sigod na bisyaw. Ha? Ha? Ay, ni saan akabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay ngaya kastoy. Ang balbaliwak man kan saan, may sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo subyan dagiti bisyong. Ay na, huwag manang puno na ita. Panubok la siguro na ito oy. Siyat mo, pare Basilyaw. Kaisuna, ngay takalang manay na si Mango kada kamay. Ay, jak kayaten ti aginom paray. Dadaulan ti arak ti bagi tayaw. Usaran tay kuma ti bagi tayaw pare ti pagayatan ti apo. Anday taka manay. Ti lalablabi naman paray. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan pare. Agpadatalakayain. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak, pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naiba nga orasyon, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di tibalay ni Melanie, nanang. Ay katun awan mo't mangipari tanak ko. Kasta, adan nobyam. Wanang kan. Anyat planom. Ikasarmon, tinubiam. Wan ko maangkan. Ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo, diti balayaw. Impasyar ko lang, angkel. Maturog diti balay. Anya, lukas ta nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay, angkel, kat nobyak matan. Uray pa'y. Basol no agkaida kayo, adi kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana, di mo itulok nga agkaidada RJ kan tinobya na, ta basol na ita. Agkasar na pa'y nga umuna saan to agkaida. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta, manang. Ay kwa. Makimisa kamot ngamin. Kanagbasa kay ti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit na ngagkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby. Ura, anyamot na ita akan kanta mo. Ah, apay ka di, uncle? World resong na ita. Nainlubungan na kanta. Saan ba nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa ya mangag kung agkanta kay tinainlubungan makangag ka kanyak. Ah? Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasan ka intun Domingo. Intay makimisa. Anya, nakasagana kayon? Intay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaanak yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapagna. Kanido naman, nagpasintraw. Ni RJ mo't adda na panan na. Adda kanulakad da iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atan luti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling. Nay,
Anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkawkawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabalin, agpalong hair kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi, simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot niya, uncle. Nag-OA matan. Amin mutlakit din, pakibiyangan na. Dilawin na amin na tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun di ulitagyo. Makapaunget mo't no maminsan. Ta nalabos mo't ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadong ibagbaga na. Sumanermon. Uray kumano di tay amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa iti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybay-an yun. May mayatan ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wala nga nalabos mo't ti kina-stricto na. Wala, handa kayo. Papayak man, tag-Bible study tayo. Oh, kasla ita. Umay manan diti balay. Nakadunto man na madildilaw nan. Baybay-an yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam nyo, anak ko. Kumusta ni insan mo lo, Antipanyang? Mayatan, di nablong abaga na. Mayat matan, Diego kaanakan, naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung impailot. Una, kan naimbag ko nam tanalaing tay mangilot dito'y lugar tayo. Aggagatil to mo nga umuli iti santol. Anyang ay naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatinag. Di na pala kami sinukdal. Un nga ron naimbag ko maano na kutong. Sapay nagdakil tay bagina na ibaltog. Nala, tinapatag. Naimbaganan di kasinsin ka, wantay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta istor. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan tipanyang di ta paraangan na kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinang itarayan da? Ijayan ti mangilot tinang pananda. Kustaya, mayat nga ron tas anda pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko na tadadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadagit tayo nagkauna amang ngilot dito ikat natay damatan. Ta lalakay na kaminag. Uwan nga ron Jak pa'y nakitkita day dya amang ngilot ka ngam kunada mo't ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Uwan ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Isa jak amon no pud na analaing wano saan. Apay bireng, aging kakadiita kat di ka pa'y agsikaw. Mano atawon yun nga agdandan na kin ni Diego akaanakak. Ngam di kay mo lang makabukulang. Ay, auntie. Pinada siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isingasing ka ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasa isaya at matlaang ano agpa-check up kayo balasang ko. Ngamtay agururay kayo latan iti awan. Uno, padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante. Noanyat ko na na. Una, di yun ibaybayag tanay. Mapmapanan ti dadyaw. No ibaybayag yaw. Kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam itin singasing na Antipanyang. Anya nga tano padasan tatag pa-check up. Tapno mo tanon niya tirumbang nga ramidan ta. Tapno agsikugak mateng. Masapol pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakalukluk magkami.
Nalukmagam samot kan ti matres mo. Kat sigud matakas to ti pamagi. Amang ano day ta ti makagapo no apaya maringatan kang agsikaw. Nita, siyak man takim basulan. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamang ano si katayan ti diferensya. Mabuti nga sa asawa mo't. Awan diferensya. Lakay, tulungan nakman! Diego, lakay! Ayam mo! Apay. Ay, Apay nakadalpisak kamot na tanita paglablabaam. diya makatadar. Naigalisak ngamin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumput ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka at tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Kanyat na pasamak kang kabirain. Naligos. Ay, Diyak ka palan ti tumakder lakay. Tulungan nak. ay saus. Nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ang ijay ayan nila kay tunay. Ta ipailod yaw. May mayat no maipan adagos. Tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos. Sapay nasakit ti maligos. Kabalam ka day ti magna? Saan unay tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw da asibayan kan tay tiday tasilid ti pangilutakin ka. Itangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan aditirwar tata? Saan? Kamasapol asagrado ti pagilutak. Madi no ado ti mangbuybuya. Wala, umay kan ading. Uwan, tata. Uray siya kon ti mga lalay kan kuha nga umunag di tasilid tata. Siya kon. Asidig laeng may. Agtugaw ka lang di ta ading. Wala, umay kan ading. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayam dahi ta amang nilot. Isunsamat nga agkarasubli na kitay babakit nga umay agpapailot. Tanataer ngamin dahi ta amang nilot. Saan mo't? Talaga laeng analaing. Si kamo. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aran ka kadimat laang? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na laang ta nagpudot iti unag. Kita mo, medyo may garaw-garaw ko to saka ko. Huwag ngagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tony amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Hanggang datayon samot lang ti saan na siningir bakit? Tadya daduma anapan ni Jikat nagbayad damay. Lakay, si kamampay laang tagluto. Kas ladyak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatayin bakit? Wan, ngam kasla di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang arot, agbuya kalat taditan, na siya kung ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo pursaan nga igaraw ta amangan no kumaraw. Agyaman naklakay Ang panagkunak, kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno nadardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat pa nagriknam. Kaano nga raw na mapantamanag? Urayin ton bigat manan Kasano nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti saka kun lakay. Masapul mailot adagos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabailak mo ti mapanagmay maysa. Ha? Sigurado ka? Amangan no sumakit iti dalan? Saan? Tadamot tricycle. Saan anak mamagmag na? Alang arot Aganad ka. Amangan no maligos ka man ang itadalan. Wan, di na kunurayin ang mangal daw tadyak amo na niya manan nga oras nga agawi dak. Diyak amo na duman ng tipila.
Among matun ti kinado ti tao ijay. Kat, panganam nga rod ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin a panganan dita, lakay. Nay, nagkapwam Diego. Di tama ni Storantay. Napanag gimatang iti bango sa pangrabyan mi kanibakit. Nay, apay, sumipngutin. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapuak kami ni Gitalo nantay. Kat kasangsang putmut ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y naimbagan aya? Kunak man numayatan. Ang takano pa'y basit ante. May mayat mo't lang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay matkit di aywan, total, agpapailot matlaang ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog matan. Epektibo mo't lang taday ta, antay. Ay katawan tay kaspadasan anakan. Awan mo't siguro tidakas na. Kinapudno na lakay. Naibagamatan ni antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat sikaman bakit nanyat panagkunam. Padasan ta amin awagas Kaya't ko ano siyak, bareng agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapanteng ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mi jitalon. Ado kunak pa'y nga rod adalusak jimulak nga aba kan laya. Naruutan damateng. Kauray saklatan at imapan, takabaulak mga ureawan kadwak. Sigurado ka? Wan, kan maburing ka mga lang agur uray ijay. Amumot nga do ti dumay dayo ijay. Alangaron. Angam no kayat mo, ibagak kaninanang takuyugan na ka. Ay saanan, kababain mo kaninanang. Amangan mo daramidan na. Saklatan lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaang. Nay, itaman pa'y akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupan ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasarunwan na dagos ti pa nagpailot ko tap na epektibo. Kasta aya? Alangarot Maring maadaan tan iti anak. Wen patsak nga iti mabiit, agsikuga kon lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Galing bakit? Nalamin. Arakupan nakmamat. Nabayagan adi nak inararakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan samo nagdigos. Nagangdud ka. Saan ta nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit ni nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan numasulisog ta. Man ano ko makitagasawa tamit. Saan pa'y kanungarod na mabalin ita ko na ni Tune? Ay tata Tune. Taapay ka no? Masapul ka no amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. At dapay 10 sessions. Nay, nakadumot a session daytan. Wen tapno sigurado ti pan nagsikog kunto lakay. Kan tapno sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan. Agkaidatan to numalpas ti session ti pan nagpailot ko. Kat, kumusta nga ikaanakan? Nakabukal kayo ka din kini bakit mo? Basikugan. Kasano agsikog at nagsina kami matan iti pagidaan antay. Apay nga Kasta kanumat ti patakaran di mangilot. Talagpasan da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bering. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta aya. Ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak amod ay ta. Unang tay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Angam sayang ka no di na ilapas.
Sabay, bay aklatan Sapay adupay asesyon ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, sana ka mangal daw ita dito iwan. Apay, papanamanin ayata nakapulis ka man na bigbigat. Kat inak manan ipasimpa to'y matris ko, Inal daw mo't na mapan kagpailot. Wan, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ala, naganos pa'y dagita, Biring. Urayom mo't adumakalbasit, Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan, doon na. Makapangpanganak launa yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo din tangay. Mapalinday tan. Alan, doon na. Kakatayin na una yun. Aguray ka. Aginaw ka din, Biring. No kasta, adanton anak yu kiniin San Diego. Ay, kwa. Diyan mo. Basta ikanak di tabunga manggayo. Isukdalan na kundo na. Ay na, nagimasan talsam na. Nay, kunak do asino ti malabsak dito'y puon ti mangga dadona. Si kamot gayam, Biring. Ay, da kayo magayaman ti. Umay kayo tamangan tayo iti mangga. Agasam dayta. Kabailam akan dayta nagalsam amangga. Nga uray awan asin apagsawsawam. Kabailakan ti. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka. Aginaw kan samot dan, Biring. Ay, diyan mo ante. Saan ka nagbinulan idi na palabas sa bulan ante? Anya, ay saus, masikog kalakit din. No kayat mo kuyugan ka dita health center. Intag pa check up. Ay na-excited akong sika. Umaykan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na, Diego! Diego! Huston day aramidam dita. Apay ka diyan tay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam. Walang tay. Apay ka tay. Ay na, husto day tantagawitan. Ingka kitaan di asawam. Madama manuti pa nagbakwar na ijay balayaw. Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Agpaisan tay? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na. Isu nga agawid kan, taing kakitaan jay asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tay nuang may. Agyaman na. Masikugan di asawak. Agore ka. Masikog? Nay, kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tin atalo abulan adi kam nagkaida. Nay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ang tisikog mo, Biring? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? Kahit, sino nga rod ka amatiin inawam? Ni, apay akas tati sa lunsod mo ngay. Sika asino pa'y kumangay? Ibagam tagpay so kanyak. Asino ti amatain inawam kunak? Sika nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at lubulan nga awan napasamak ti nagbatan ta. Ay, diyan ka mo Ang sikamot na talaga ti amati sikog ko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabi rin. Lading itak. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso at dinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papanam. Apay nga agim impake ka. Pumanawa ka. Tadi mo mga labigbigan nga anak to inawag. Natangsit kan taamok nga dalalakin. Makamu ka. Panunutan, ti kayat mo panunutan. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam ti agpaiso. Bareng mapakawan ka pa'y. Awan ti rumbang nga ipudnok. Anya kumangay. Basta pumanawa kaon. No kasta, talaga apimanawan kaanakan.
Uwanan te. Pagpudpudwak no asino ti lalaki na. Ngam awan mo't may baga na. Ala, pudno ay ang atang adda lalaki na. Amang ano atap mo laeng. Kasano ajak agatap, kat nabayag nga awan napasama kiti nagbaotan may. Kalpasan na, nagsikaw. Ay, day talaeng Ngum kaslasaan mo't maaramid ni Bering ti kasjay. No ibaga na kumatyag peso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego kaanakan, agpakuyog kami man kan kano awan papanam. Ha? Papanan tayo ante. Marigatan amag na di kasinsin mo. Tanatumbay din nagbasketball da. Jakmet kabailan nga ubaan. Iso asika tinapanunot ko apagpatulungan. Sige ante, kuyugan kayo. Ay, agyaman na kaanakan. Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimbag tanda ka. Awan na nyaman na ante. Iso na lang ta agpila tayo. Ta anuman ang ti tao. Wan nga road. Asino pa'y dagitawan ti number na? Umasitaglaan dito oy. Ha? Ha? Ni biring matay jay kaanakan. Apay nga da ditoy. Nay, isumati para awat iti number. Oh, dito pa ti number. Simrek nga tangag trabaho dito'y. Tsaka mo ante. Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kan Tata Tony. Adun ti mangmangag ko sayang gusang insan. Ngamjak pa'y napanagnakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi mismo kin nila kay ko ijay ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, da di atone ti ama ti sikog na. No bilang taag subli ni Biringkan ka, awatem ka di pa'y? Tsaka mo insan. Narigat ang sao iti patapos. Tsak pala masumbatan tayo ta. Balaw, asinaw kadagiti agar-arim ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding, nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger kumaki di tipilyam, ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kan kuana, nanang. Kanjak type ti ugali na. At dayabiyabang na. Ay, agpanunot ka na imbag malaw. Narigatan, ti panagbiag ita. Isu apilya mana imbag, ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Basta ni Karding ti ayatak, nanang. Isunto ti akluna. Ha? Anya ti pakanakin ka ngay? Bingkol? Ni nanang mo't. Saan mo't Nagagat mo't nga agtalon. Nagagat pa nga agpastor. Ado ti paspastor na dingwan na. Una, hagam saan nga agsusweldo iti binulan. Jay adda sweldo na ti binulan ti pilyam. Jay professional kunak man laangay. Awan nga ron magustuak kadakwada, nanang. Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana, di mo tultuladan jay kamsat mo, ha? No makiasawa ka, tay professional ti pilyam. Napintas kayo nga kamsat, iso nga adaw ti professional nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino ayati naklon ni Manang Malo, nanang? Sana pa'y ngay naklawn. Ang maklunan na kanaon iti mabiay. Dayday ki idin kanon akardeng ti kaya na. Ha? Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kaskadanwa? Why? Ay, no siya, jak kaya tapakiasawaan ti kalugaran tayo, nanang. Ay, basta. Professional. Kung adda na talaga na trabaho na mayata, indya na. Talaga apilyak tay adda trabaho na, nanang. Ang lumakay mo tay professional nga gar-aram kanyak. Ay, kauray Basta na trabaho na. May maya gidi Tano po mo sa yadagaw sa pensyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kat,
Kaya't yung arod tilakay nagbalin ang manugang, nanang. Ay, kawa na. Awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka. Kan? Uray siyak mo ta. Basta maipaputputan na mo't mabinsan. Mayaran. Talaga nga ado tagar-aram ka nagiti anak mo anya, Mari Karya. Ay, una. Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag ti paraangan may. Nagpipintas mo ngamin na babalasang dagiti anak mo. Sigo mo kidi pintas da. Manipod impas ngay ko idamaray. Wan matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo kan napipintas. Tadan sa puli da Kastila. Tadan sa dara di apong da Kasta. Wan, maray. Angam, puli may adwa. Ha? Siyak, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Tasya, tinangipas ngay kadakwada, maray. Pambagilangin ke, siyak ti malaan da. Kasjay ti pamagik idibalasa nga. Ay, nay, aldaw magaya man. Mapanak kun Mari tamangan numaladaw kiti papanak. May mga orasyon na. Pasyar ko man ni Malo. Ay, kunak nun ni Roger, ti sumarong karita. Si kamo gayam karte. Ni Roger nga may ti sigsigaan ni Malaw adumteng ita. Nana, Ay daldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama ti panagmap ko. So dita ka pa'y la balkon dita balkon ti pagtugawa man niya. Ta ayabak ni Malawan. o sige Nana. Asino di tao iji balkon, nanang? Ay tayaglaklak ko iti pandisal. Pilpilitin na nga ro na gumatag. Ano pa'y nga ro tay ginatang ka o tinapay. So, di ka rumrumwarwag. Tama nga no, pilitin na ka, gumatag. Ay, agure kayo man. Ni Karding sama di nakatugaw iji balkon. Ay, hindi. Uwan nga pa so. Kasangsangpit na siguro. Ala, yung ka pa'y lapagawidan no, at dati aramidam. Ay, awan aramidag nanang. Inakit di pastor ka na. Ala, sige, makamu ka. Nabayag ka din, Karding. Medyo Malo. Makadisturbo ak sa amat. Ada ka di araramidam? Ay, awan. Naimbag at mo arak iti silid ko. Diyak mo nga da kagayam. Ha? Kunak ano imbaga ni nanang mo? Aywan, kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. At dati ti bakpak ko. Mabainak ang mangirwar ita. Tamang ano saan akayat ni nanang mo. Kayat na. Manungay ti bayad day ta. Saan ko nga ilako? Itad ko Malo. Ay, kaagyaman nga rod Nagdakkel pa'y mat. Nagdagsunan nga day tang inawawit mo. Ayos laeng. Basta para keng ka Malo. Kahit kung stangay ti idat-daton ko nga at keng ka. At da ka di mo ilanam namak. Uwan, Karding. Sika tinapili ka da kayo nga agar-aram kanya. Ha? Oh, agpaiso Malo. Uwan, Karding. Ay, ayatun ka mat. Oh, agyaman ak Malo. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaunay. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Diyak pa'y mabisit. Awag ganas ko amangan. Abay, nagmurmuryot kayo. Ni manang mo Saan nagpampanunot? Inaklon na mo gayam da jay akardeng. Una ka ni Roger ti aklunan na. Agam samay. Iswa, masurunak. Kasla kayat kau nga ipagat-pagat di kabsamaw. Anya nga rod ngay nanang. Awan mabalin nyo isuti kayat na. Sana bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang yu kanya. May saka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akaklunam. Hulito ka.
Jay adda permanente at trabaho na ti Piliam. Tapno mabsaw ti bulsa kansan mo. Wen ka di, nanang. Danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Akluno ko no madamdama. Adonis? Jay lakay? Wala. Ang santay unay alakay ni Adonis. 55 na laeng, taagtrab-trabaho pa'y. Yala. Sa nabali na lakay. Basta madatong. Kanuray lumakayon na jay. Gwapo mo lata. Apay? Lakay, baro na jay aya? Balo, nanang. Namitlo na nabalo. Adliya! Nanay, babalon mo gayam, naimbag ano, Ay, nananang. Sa anak pa yamatay nang. ay na, urayak la sumgar di tangay bagam. Namilo mo gayam mo na nabalaw, Katanya ko ma. kasanungay, no mabalo manay. Sika ako mati mabalon tao, saan nga isaw anak ko? Ay, nanang. Saan man atay tabalo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din iti pamerienda tayo kay ni Adonis inton madamdama. No kasta, siya tinagasang kada kami agar-aram ken ka. Diana, Wen. Yamin, sika tinapilik nga klunen. Ken takiin na yatan. Ken pakiasawaan. marakop ka Diana. Ayayatan ka. Ay, ayatan ka mat, Adonis. Ita, taagayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom kenkwana. Di nakawagan iti sir. Nana, takayan ayat kun ti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Diana. Ay na, nagmayatan ngay. Agawan niyo, tasaan pa'y apa nagtutudaw. Narigat ti agpas kay no matutudaw. Wala na. Planuan men kini Diana ti may papanit ti dayta. Asawa kong talak mo, nana ka rin. Ay na, nagimas ang dagito ya pasalubog ni Adonis. At da pizza, supaw, burger ka na daw, dadumapay. Alamangan kayo laeng nanang. Agpenek kayo amangan. Tanagaduday ta. Manang malo! Mangan ka ba't na? Ay, sige lang nga din. Madamdama akton, takalkalpas ko na nga ni tay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma di ta karabasa kas kada tartaraw. Anya mo dagita pasalubong ngayon. Alala, di kayo nagsawupay nanang. Tamasakitan mo't animanang maluy ti kasta pa nagsasauyo. Kahit, agpay sumo nga menti bagbagak. Inauna ka pa'y mga road malaw. Ang di mo mausaran, tautik mo. Awan na, ano dahi tapusum lang, ti sursurutam. Kasanaw, apo mintas ti biag mo ngay. Nasingpot-mot ni Karding, nanang. Ay, oray na singpag. No padamat, anak pugraut. Awan serbi na. Sayang ni Roger. Professional dahi jay. Naimbag lang ngay. Tananakam tuy aday. Amuna ti agpilay iti naklun na kadagiti agar-aram ken kuana. Mo, agsuswil daw iti binulan. Dandani pa ikat ag-retiren nanang. Pensyonadon to ni Adonis, nanang. Ay ket no bilang pumusayan. Si Kanton ti agpinsyon dyan
Tidak ipagbagayo mo't. Ubing pa'y ni Adonis. Saan pa'y adumagaday dyan, nanang? Nana Karya, kidawag ko man ti pamalumos yaw. Ta ikasar ko ni malunga anak yaw. Anya, manupay labulan yaw nga gayan ayat agkasar kayon. Kaya't minti mang bukil iti pamilya, nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itunggal may siya. Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay ayat at unay ni Malo, nana. Isaw, anya makunab malaw. Kap-kap na kanmin titunggal may sa nanang. Ay, naikait. Anyat partsin yaw inton kasariyaw, karding. Adda talo dadakkel baboy ko, nana. Day talaan, nagbasiton ngay. Day ta, ti pagkarkarit mo, tal-talo ababaw. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagiti baboy na. Nakitak. Agbalor siguro iti nasurok a 20,000 ti maysa. Uray pay, oray di kayag kasaran no, basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun atay nuwang ko, nana. Ay wala, tapnosan ang matukol ti aklaw. Amuyo mo nga do ti tao, dito'y lugar tayaw. Di kay kundi kasar, no basi tumulang tisagana yaw. Agsina kayo langan, no kasta. Karding, di mo partsyan tinuang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no partsyan mo. Day tangaron mo ti pampanunutik, Malo. Ngam imbagak mo tun kininanang mo, apartsyon tayo day dyan. Basta siyak ti makam mo. Nonya ti anta isulaan. Di mo kutsyan ginuang mo tapno da pagaradom to. Ala, sikat ti makam mo, Malo. Mabainak ngamin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang maipapaniti dayta, Karding. Diana, nalpasan ti kasar ni manang mo. Wanyarod, nanang. Imanay mo't gayam jay talo ababoy, asagana da. Kunama, tabinilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbagak, basitin da. Kundi kasar da ngamin ko nagbasit mo ti sagana da. Mala, sana bale. Tanalpasan ti kasar, nanang. Ay, hawang magkidi Mangrugain ti riga di kamsa mo. Ta mamirmirao mo ti nakiasawaan da. Iswam sika, intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adunais. Ta bongga ti pamayan yaw, kuwan. Sigurado day ta, nanang. Special to kano ti venue ti kasarmi. Mangabang ni Adonis iti private resort a pagkasaran mi. Jay social kano a resort. Ay nahapaw. Nagmayatay ta. Kan, mamidwa kami to kano ngagkasar, nanang. Resort wedding, kan garden wedding. Ay na. Nagbayaton ngay. May imagine ko unti lang mintun kasarmawanak ko. Bongga laki diyaga unti isuot muntaw. Wala, nanang. Malalala. Ilaklak ang muntaw di kapsamaw. Ta simple lang gamin ti kasar na iti asawa na. Tawa mo nga raw ti kwartada. Naimbag ni Adonis ta do ti kwartada. Ay, wala, nanang. Ganay na. Tay ito bungga, tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saragasag abistida. Madian o agsarsaragasag, nanang. Saan nyo abagay? Tabakit kayo, nang. Malaw. Tumulong ka ang mga sikasaw kadagiti bisita anak ko. Tanay, diyak makagaraw. Marugitan to'y bado. Mabalin niyo mo't tintag sukatan nalpasan ti kasarda dyan akan bayaw Adonis, nanang. Ay na. Intun rabi ay nagsukatak. Anya serbi nga ito'y napinta sa bado. No, sukata ka dagaw. Dapay na ipapas, tinagpapitsor. Malalala, ay abang di asawam. Natumulong nga agsarb.
At jay kusina ni Karding nanang. Isuda ti para lutoy jay. Nasaya nga raw. Uray isula maitulong naman. Jay, agmay sakan di tabalayo mari karya. Tanak ya asawa mo tandag iti duwang anak mo. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuteng nga uray ang may sak, maray. Wala, ado tayo magkedeng agkakarro ba? Kan nasidaglaang dito ti balay tinakay kamangan ni Malo. Wan, maray. Tadi na mo pinili, tinakiasawan na. Di mo pada na mamirmira o tinakiasawan na. Uray ta nagaga ni Kardeng, Maray. Nagaga nga gardin ka nagtalon. Day talang ti paggagagitan na. Sa mga swil daw iti binulan. At makakwarta mo no agapit itimulan na anateng kan protas. Ay na, awan kasiguraduhan dita, maray. Ada posibilidad na marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, Maray. Wan, naimbag nga raw, tananakam jay buridak nga anak ko. Abuna, ti pilpilin na. Nakareeng kapabal. Gayam, Jana. Nabartek ka man na si Mang Put Adonis. Puri na bilaan ni nakasta. Marabian ka sumangput. Nabartek ka pa eh. Ay, diyan kaya te masarsermonan. No kastoya na kayo nomak. Jana. Labaran na ka din. Tat kaya't kung timaturog. Diyan kaya't tinaangdod na maturog. Eso labaran na. Rumuanak pa eh. Diyan na bakit? Ni, papanam. Awan sa mo trabaho mita. Inaki jay pistahan. Tada ka no palot eh dyan. Anya? Palut kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka din? Wen, ngamusarik pa iti sweldo. Paduak. Mangtid ka ati pakitsenda. Ay, ka pa lumutang i-gestor iti masita. Bayadak to no mga bakak. Nang, kaya't yu tilamas? Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan nanang. Inyig kun dito itani maumak. Kasta ka na yung tisidsidaan mi. Apay, kastalat ko ang jay asawa mo. Di sa mula karayan ti ayuyang nan. Saan mo't tanumalpas ti trabaho na talon, sala mapanagkamal. Kan aday mo't ko alubias kan pipino. Adapay karabasa dita. Di okay la ko dagita tamno ada kwartayo. Naurewang kwarta mi basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awam mapagastusan mi. Tawam pa'y anak mi. No may panggap mo't iti masida, ado ti masida. Kan ado ti bagas, ta ado ti mapapit ni Karding iji talon na. Ay apaw, nangis-ngisi ka na nakaw. Maibababad kan samot na ni jay talon. Wala, tatultulungak di asawak. Diyak kaya tag senyorita iji balay. Isa sumurusuro tak ni Karding. Umayak man nanang. Ay, si kamo gayam dyan na. Ala, sumarkan. Kumusta kan? Naimbag man, tanagapasyar ka. Uy nanang. Umayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Nay, apayan nga, agsangi ka. Nagapa kami kanya Adonis nanang. Laklakayan na babaero day jay. Nay, apayaya. Tsuklem pagarop. Nga itikas jay akinalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya? Iso ti papananti sweldo na nanang. Dagiti babae na. Kanti bisyo na. Sugador kan artag. Anya? Ay,
Apay nga yakasta na nakaw. Makapasuron nga ron, nanang. Maumuma akon. Ay ka, naimbag Ano, itid na mo laking katiswildo na. O niya nga itid. Pulos, nanang. Uray 5 aduling awan. Nakaimimot yawanan bain alakay. Day, ay. Apay nga yakasta. Sana mabalin natin kasta nga raramidon na. Isong agbakasyon akpay man lang dito'y balay, nanang. Uray makalawas lang. Anyat si Dayo, nanang. Ne, ada ka magayam dito ay Jana, ading ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyonak, manang. Ay na, agkon si Misyaw ta day malo. Imo mo gayam day asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyo. Kaparte akarnit ni iti ba manok. Nagparti ngamin ni Karding itay sa nalinuto. No kasta, aglutluto di asawa, manang? Ay nakano isa ti para luto iti balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, ha? Anya? Naimbag man? Ay, nilakay ko. Pulo sa din mo mapagluto da ijay. Ultimo panganan na. Di na pa'y maisimpa. Pati danom ngay naman na. Siyak amin ati mangiduol ken ko na. Anya? Ni, saan matakasta ni Karding? Kano sagpaminsanak lang agluto ken aglaba. Tay so ti makaka mo ang mga raramid ka na kita. Ungtan nak ngamin no pilitak tagtrabaho. Ken uray dagiti nakaikamangak. Nagsisingput da kanya. Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayam tinakaikamangam. Angam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagiti anak na. Awan pa'y respeto da kanya. Ay, nukastada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli jay. Maumaak nga roden, nanang. Anak, agmano ak. Inyagan kayo ti sidaan nyo. Pinartimi ngamin tayo may sakal ding me. Taawan pagpastura na Imadon ti tarakan me. Ay na. Nagadumo daytan. Wen, tadamag kong adda ka nun ni Jana dito Wait, nagbakasyon pa ilang. Ta kanayon damot nga agapa ka na witi asawa na. Anya? Sige nga ron. Di ako nagbayag na nga. Sa inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga min di ilablaba na. Mabit man lang baraw. Kaya tiyaw ti suman. Nagluto ak ngamin. Ay katuan ananan. Ngam basit laang. Mabila nga raw tayo na mangala. Ikam tumo da balayan wine. Nang, adto ti kwartayo, Nakalako nila kay ko itimulan na anateng. Imbaga nang ikang kayo iti kwartayo. Agyaman adan pagatag ko iti agas ko anak ko. Ni, nabayag samot tanday tang awyak yo. Agpa-check up kayo langan. Saan? Narbisa na ngamin ide. Isun sa atin nakalaki ti dito. Nagsingpo gayam di asawa manakaw. Dalam pagaraw. Saan na kasi di asawa ni ading mau? Awanan bain day. Ay, kinabil na kanuman na hindi adem. Iswa ko na sinaan na langan. Kung saan idarumnan. Sugador lagarunan, nagkabil pa iti asawa. Ay sus, kasimot nga rod ti kabsat ko, ano kasta? Huwag nga rudan ako. Masya na kang kuwana. Maminsan, pabasulag ti bagay. Kasla indil-dil ka. Iti dahi dyan nga adunais. Diamo ni namnama kas jay. Ay, nanang. Ay,
Uray kas kumagayam kun ni Kardeng nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kun nagagay. Ay, apapal ko jay adim kin ka nakaw. Ta napintasan ti Biag mo iti sidong ni Kardeng. Kat, ay, suray. No, tinagtagibasit ko iday ni Kardeng nakaw. Pagawanan na ko ba? Nala, lipatan yun day tananang. Kaya't nga da kasapulan nyo, di ka agbain nga umasidag kada kami. Si dadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo. Sininaan nga rod ni Jana, tilakay nga asawa na kat nagawidan iti puder ko. Masa siya nakitiburidak nga anak ko, gapo iti nagbambanagan na. Banag apakakonkonsensya ak no danduma. Kanayon ngamin amay palagip kanyak tibidot ko kat namiris ko asaan gaya makwarta ti pagibasaran iti napinta sa masakbayan no dikat iti ugali. Napatpategayam nga amang tinapintas nga ugali ngam iti kwarta. Tauray adot kwarta na no nalasmat ti ugali na awan serbina. Alakastan tigayem mo karya. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day ta kapadasan ti maysa kabsat dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring Eli Palacio. Inyornos para iti script to gayem yo Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. Diyos tagngina iti tunggal maysa. Kasano kami pa itan iti anak ko, nanang? Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mun sangitan ti awan serbin ang ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat, awan madakkelan na nga ama. Nyat mabalin mo ngay, no talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babae. Iro day jay alalaki. Nanang. Malala, di ka madanagan. Taaginggat ka ba ilak, tumulong kada kayo, iti anak mo. Saan kayo abay-bayan? Kat ag tinulong ta, anak ko. Juday, agrubwat ka. Rubwatam ti anak mo, tamapantayo ijay ili. Ni, anya taramidan tayo ijay ili. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto Tasabado ita. Ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawat anak ko ijay? Ay saan? Tada tay basit pagayayaman na ijay. Adda tamot amang bantay ken ko anak. Nanang. Di ka kadi agsadot-sadot. Masaapol nga aggagat ka. Tani agmaymay sakan amang biag iti anak mo. Tapinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangtod iti suporta ti ubing. Agam saan mo't, takasano, nagadumot ti putot na suportaran na. Agam malala, may bayamon day at tao. Nalan, agrupot kayon, tapno makaado tayo anak ko. Nung napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun Oy Judy! Na, matmaturog ka matad. Wakaturturog ak nga ron, nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita. Tao may naktulungan nga agikilo ka dagiti nateng tani. Ado ti aggatang. Nanang. Sagmamano, ti may sa kilo nito yung okra, Manang. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Manuti alaan nyo? Sige, ikan nakiti upat a bundle. Sige, mabitlaeng, sir. Nanang. Anya taramida. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. Ay, padamot napintas sa balasang akanwa, Manang. Anak mo? Owen, sir. Anak ko. Sige, agsubyak to manan.
Manipulita dituyan ti paggatangak itinateng. Ay, nagmayatan, sir. Nagngmaw jay imbagada jay alakay, anak ko. Agsublinto ka numanang nga umay gumatang itinateng alako ta. Wen, nangag ko nanang. Ay, mayat sakit to'y blouse ko ita. Ha? Anyat kayo tiyo asawan? Magbagay ko ngamin to'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro day jay alakay. Ha? Madlaw nga ada ka ba ulan na itibiyang anya? Wen nga ron. Asino nga taday jay kan taga ano? Diyak man amo. Taga dito'y mula siguro Takunana mo't nga agsublin tumanan. O di kayat naasawan day ta. Asinaglaang tibalay da dito'y. Sapain ta ti umayagla ko no bigatwan. Ta abagan no agsublimanan day jay anak ko. Sa bali tinadlaw ko kunkwana ka. Kaslada sa bali akayat naasawan ti panangis isem ken panagkikita na kanya. Ha? Agrasamot kanyak day chay alakay. Agraraman kayo mo. Tila'y bagbagayo. Bakbakutan kayo. Imposible mo't Ay, tawon ko lang ti bumakbakat Judy. Ngamno tilangak, ubingak pay. Nalalay ngak tupay nga agporng mangem sika. Feeling yu laang day tananang. Assuming kayo mo. Hello, good morning, Manang. Ay na. Kung nagtupay ko ta masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, mat. Awan, ta umayak gumulpi tila ko yung anateng. Aywan, apay kasla awan mat kaduamita. Ayan tayo napintas nga anak mo nga eh. Sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta aglabapay ka no. Ha? Anak na? Kasta adan asawa di napintas nga anak mo, Manang? Naganak abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikugken kwa na. Kasta ka ni. Agsubliag to nga rod no madamdamaan niya. Tay nakpay gumatang iti ikan di tabanger. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, Manang. Huston to no adan jay anak mo. Sige, sir. Naglukod. Jay samo anak ko ti kursunada na. San samot asya. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan kan fitted. Nagseksi ak nga raw iti day to'y asuot ko. May mayat mo to'y blouse ko ita nga medical man. Medyo pinuskol ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Hey, sapay ko taatap ko laang day to'y. Sapay ko tasyak ti kursunada da ijay alalaki. Hello, ading lapsat. Da kayo matkayam, sir. Sa imbag ta na uray kamot lang, aning. Adaytan ko ken ka. Atoyo, nag-grocery ak ngamin itay, ket inlakaman kayo iti anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Ala, apay nga ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa ngamin ti inam kanya, sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikugkan ka. Putno ka di? Uwan nga rod, sir. Nakasagana ak amang tulong kada kayo nga agina, Judy. Ngamin, agayataken ka. Ha? Mamatyak launay ngamin, ti ibagbagada. A love at first sight. Pasensya, sir.
napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo gaya man. Anyat katangam, sir. Ni, nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yaw. Ay, di mo ipadlaw sir. Anyat gatangam anateng. Apay, di ka malamin di tabado, manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub kalaeng. Ay na, dagaan na. Ay kan, nairwa makun iti kakastoy a klase ti badong, sir. Kasta. Sige, manggulpiak nga ron iti lakoyo anateng. Tapno maibos adagos ti lakoyo. Ay na! Thank you, sir. Anya anateng ti gulpin nyo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Awisag kumabi ito'y anak mo. Tayin kami mangan iti restaurant. Apay, siya ngay, di nakawisan, sir. Ha? Akit sika ano umay ka manang. Awan problema. Umay kalata. Sige nanang, da kayong timapan. Tasyak tagbantay di ti pwesto. Sige nga, Rod. Ala, duwatan amapan mangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko, kan ti apu ko. Ay, si kalangan ti agbate. Tabantayang pailaang ti apu ko manang. Ni Judy, ti kayat ko akadua. Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kay, anya ngay tinagsarsaritaan nyo, iti dayjay alakay, Judy. Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunak man no siya ti kursunada na? Siyak nga rod ka no. Nagloko dayjay alakayan. Impurpur maakpay iti husto. Gamsi ka magayam ti pagbawigan na. Agam mala. Diyak ipilit ti bagay. No talaga di na kaya. Ti importante, sika tinagbawigan na. Baknang day dya alakay nanang. Madlaw nga ron abaknang anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpinta sa lugan na. Aya? Ay na, mayat nga rod anak ko. Aklonam nga rodan. Ta sigurado, pumintas to ti Biagyo nga agina. No iso ti pakiasawaam. Huray lakay ditan, basta nabsog ti bulsana. Ta sigurado, di kanto agbisin ni ti sidong na. Pampanunutek nga rod ti masakbayan ta anak ko nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay mayat nga rod no kasta. Ay na, di mon ipay bayag ti panangaklon mo kadkwana anak ko. Tamangan no makabirong iti sabaling armod na. Sige nga rod. Aklo na kung no sumaron no nga agkita kami nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aramkan ka. Basta tay nagado akarim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin ang kasapulan me. Wen, pag-adalan to ti anak mo, aging ga iti kolesyo. Agyaman ak Marco. Okay, kasano? Agawin ta ni Jibalay me, tayam ab mo kay ti anak ko. Amang ano di na kaya taparakan ka ngay? Suportado day jay, iti anyaman na pangedeng ko. Isong awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, say-saya atom nga rod ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagundaway, taman manon ti kasta. Nagbalin kanton nga instant back nang no kaskasano, tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray medyo nasakit para kanya. Medyo matudok basit to'y puso. Taninamnamak asyak ti armen ni Marco ang inkarigatak nga inaklon ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apu ko. Ay na, bakit kayon? Kastapay lat pampanunutan nyo. Ipapuso yun kanyak ni Marco. Ay na,
Di mo man matsang ka ulit nga ipagbagaday ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nakmait. Ha? Isu ano adagaram kanya kakas kan ni Marco abak nang ay aklo nag-adagos Judy, sweetheart, is only Floro nga anak ko. Floro, iho, is only Judy. Tiyagbali na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Ay, di nakawagan iti nana tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakat nga rod tiya amak. Ha? Uwan mo't ngamin, Judy. Mamapay kit di ko ba, tiyawag na kan. Ay kwa, isan pa'y lang Marco. Tasan tapay mo't nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y dahi nga anak mo, Marco? Well, awan pa'y matiyam amo na ang nobya na kanyak. Apay nga tangay ka nagtaarmot. Wano napili iti babae nga arman na. Yak amo, tinay anak ko. Paglaklakay samot na baro. Angam, kasla man nagbabain mat ngamin. Di nan samot ang mutagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket, makamumot na ano, kaya't natagbaak. Yak mabali na pilitin ng mga sawa, no talaga di na pa'y kayat. O anya, sweetheart, itulod ka ni Balayo? Maturugak sa dito'y balay yun, Marco? Sigurado ka? Ang mga no sa pulin na katyanak mo? Saan? Tadamot ni nanang kwa kadwana? Alakad, makamukha nga ron, Judy. Floro, inyagan kay tigatas mo. Intimplaan ka. Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di. Di nakawagan iti nana taubingak pay. Agkatawunan talang. Ay, kwa. Pasensyakan, ngam respeto kla dayta. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy kunam kanyak, Floro. Aywan, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y planom ang mga sawa? Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaraman niya. Kwa. Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabaak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga sawa. Masayak ti bukot mo, wen? Saan, Judy? Ang mga no makita na kani papa. Kat anya pa ti panunutin na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Diyak pa ngamin makaturog. Iso arimwarak pa'y laang. Ay sus! Ado ti lamis ti bukot mo mabit lang, wen? Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lamis ti bukot mo. Kaya't maamasahiyak ti bukot mo? Ay, kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun san ni Marco? Sublatan na sasawam mo't. Jagayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Wano pakiasawaan. Jak kayatan ni Marco? Sinakon? Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaam mo't lagayam. Kamamiris ko mga minadyak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kan naimbag ano kayat nak ni Marco? Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya ayaw? Ibagak ta ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di na kayat. O di sayang ni Marco. Imbes amayat ko man ti Biag mo kan kwa na. Di kay madanagan. Bak nang matlaang ti pakiasawa akto. Ngam ubing nga adayo ngam ni Marco. Di na kumamot sinaan, Judy.
Ayan niya kamutin. Pinangnamnaman naklakadi iti awan. Sorry at talaga, Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron ngay naklunak. No sinaan nakmatla dagos. Sana bale. Saan tapay mo ta nagkasar? Limit ado na kita arapapta. Ang kasarta, kalpasan na. Agi patakder tayo ti sabali abalay tayo iti anak mo. Saanon? Lipatan mo day tang arapaapta, Marco. Sorry at talaga masapul nga agsinatan. Kano kaya mo? Ibawing mon kanina ng tirik ng kanyak. Ha? Nabayagan a crush na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapin at gam ti awis ko, Floro. Apay ka din, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin aman nagbabain ka, Floro. Amok ka kaya't mumatan ti maadaan iti nobya. Saan? Ha? Ang sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak manan ita. Ha? Apay nga yan nagsina kayo? Sininaak ta. Sabali ti kaya ko. Ha? Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminam day ta. Tanadlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Ha? Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun tay kasar na kun. Ay ayaton ka. Sikati kayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam? Nana Delia, tsak mo tin makikita dila kay anubyo ni Judy nga anak yaw. Nagsina da kami din, balasang ko. Anya? Ay lang, nagbit mo tayo. Kaano la idi naadaan da iti relasyon? Jakman mo iti dayjay nga anak ko. Sapay baknang sa kano dila kay anubyo na. Uwin nga rod, ngamay. Jaka mo iti dayjay a Judy. Agala-ala ti panunot na. Di mo't umuumayon ni Marco ijay pwesto adakaw. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutlaang dayjay nanang. Sana balay tayong bagakidikan kwa na akrasyo. Patya kasarungkaran na kay to dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknang kan pinaluspo sa mat. Di kay kadi madanagan. Tabak ng malaang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak tuno da kami, nanang. Hi, aning. Ha? Ay, mabigbig kayo asar. Da kayon samot tay nobyo idin ni Judy. Akaaroba may iti pwesto na dito'y palingkay. Well, siya nga ron. Diya akong gumatang nita pwesto na inalilaw nakmut na dya, Judy. Ha? Dito'y pwesto ti kayat ko apaggatangan, aning. Ha? Ay, mabalin lata asar. Damag ko, balo ka. Pudno ka di? Owen sir. Awan pa inobyom? Narigat ti pa nagbiag itan sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti agarem ken ka, aning. Kursunada ka ngamin. Ket agbirbiro ka kitya sawaeg. Tay napudno a babae. Saan amanangan lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, ading ko. Ha? Ay, dayjayan ni Floro. Rimwaran manipod di tayang tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulugan ti rupak. Tapno matin nagtirik nanan kanyak. Oh, nabayang ka kadin nga gururay, honey. Sama to na yan. Sige, makanta ni Tente ko, Chef. Ala, Okay, honey. ada magkayang karelasyon na. Hani na dayjay. Pada na mo ta lalaki.
Bading nga ta ni Floro? Anyat pampanunutem si ka Jude. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo, nanang. Anya! Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko na. Ibagam nga urnusen yun ti amin kada kayo. Jakmut ngamin maura yun asarong karnak. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta pwesto. Kababain sa amot. Tiamok ngamin ka kayatan ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain laeng. Isungawan nubya na. Isu asyak ti nagparik na kankwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na. Nanadilya, umay kayon to intun kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasang ko. Sino nga iti pakiasawaam? Ay, ni Marco nga XJ anak mo, nana. Anya? No kasta. Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpaiso. Awan mo ti plano ka mga klon kenkwana ide. Ininot mo ten, natin nagtirik na kenkwana. Iso nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat kamutin balasang ko. Alakit, congrats Nukuladang awan, di ka makawawat? Judy, apay ayang ung tamanan ta anak mon. Ay, kasano? Sana makawawat. Anda nga ni pagpagatang na kawan ngor may gatang. Ay, si kantumot ngamin. No di mo kumasininaan ni Marco, si ka kumaitan, tinapintas ti Biag na. Huwin nga rod Nakapapal di akin kuko iti kabay tayo apwesto. Nagmayatan ti Biag na iti sidong ni Marco. Di lagpas pa siya tararamidon da. Si kamo ngamin, di ka nagpampanoon. Nala, baybayan yung tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami ti agkagasat Tulungan dakit nga agdiskitar iti kwarta nanang taga-brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Day karigatak ti manggad iti sabali apagilyan.